Lečenje gojaznih osoba sigurno treba da bude multidisciplinarno. Ja sam pomenuo pripremu za operaciju internističku. Podrazumeva se da operaciju radi hirurg, da je tu anesteziolog. Pre operacije i posle operacije dobrom broju pacijenata treba i psihijatrijska pomoć, odnosno pomoć psihologa, zato što je borba sa tako velikim indeksom telesne mase, odnosno sa tolikom težinom, veliki problem. I ona dugo traje. Hirurgija može da pomogne, odnosno pomaže, tu nema dileme, ali nekako psihološki pritisak koji trpi pacijent je sigurno veliki i velikom broju pacijenata treba pomoć. Sa druge strane, onoga trenutka kad krene redukcija telesne mase, kad pacijent to vidi, onda se dodatno motiviše i onda i uz manju pomoć psihologa, odnosno psihijatra, može da nastavi da živi taj novi život posle operacije.